Bizni sizin resimini septen, etiyen yiyizden, hem şu tuğan oğlunuzdan boşlap gitsek evet bulur idi. Men özüm indi bu rayonu Adap Tılınbay degen avulda tuğanmın. Etiyim benim soğuş invalidi, soğuştan qaytkan 44-yılda. Ondan soň eni bile ilenişeler 46-yılda. 46-yılda avayım tuğa benim Rüstem isimli. 48-yılda apam tuğa Medine isimli. 50-yılda men tuğam. Ondan soň benim singlim Naciye isimliydi. Ol 55-yıla. Eti bizden 39 yaşında ölüp gitti. Вот, eni bizni üstledi. Allah büyük bizden şulay apendisi tanıp ketken ya zamanında. Etiyiz Merasim abi. Merasim da eninin isim Irqiya. Irqiya da. Irqiya mı? Irqiya mı? Irqiya, 4 kere söz. 4 kere harf. Irqiya. 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 İshak kızı. Nindi xınar üyeleriydi? Yani de kolxozda işledi indi. Kolxozda işledi. 4 klasla bilimli yol. Eti bizden şulay bilimli kişi indi. Soğuşqa qatlı 19. yılda bitire Tılınbay'da 7 klasını, 7 klastasın kite bizden Redamanda avul var, Koreyin degen avul, Urus avulu. Şunda barıp 10 klasını bitire, onları kite namanganға, anda kire юридический институтқа apalar janayın. Bizden evinin singiller turgan bulganda. Şulay hepsilerin anda okugan 1 yıl mı 2 yıl mı hadi ondan sonra armiyaya galalar. 39. yıldan beri Finski soğuşta bola, onları bizden Volkhov frontunda jaralanıp 44. yılda koyta olga. Ol biknik jaratadır fotoğrafiya zaнимательlerге. Bizden nesil stolerlar nesili benim babay, praded, etinin birinci avratı bizden olda stolerlar terziler yazıları, ışıklar yazıları, isterler yazıları, şkaflar yazıları şu короче bizden знаменитый şu stolerlar nesili. Bizden etinin şılanda verstağı var ya, türlü instrumentler var ya, şunda şeydim yani şulay oynaşadır elim bile. Babay bilen alar iki büyük köp işlediler. Benim babay ondan sonra indi eti yürgenden sonra men babay karamanda kaldı men ona bu vakitte 7 yaşı. Babay meni bütün nerse geletti. Biz çıkara kadar neler bilen işlerge de, şu ağaçlar bilen işlerge de bütün nerseni geletti. Babayının en kiçkine enesi, en kiçkine malayı 8. malay Marat isimli. Etinin enesi bula bitti. Eti 19, Marat abi 36. yıl bula. Hazır o yaşı Astırkın'da. Ol ömür boyu işledi kirurg bu. Apasta işledi. Astırkın'ın özündeyim mi? Yok. Astırkın'ın özünde de. En birinci ol institutu bitirgenden soň işledi Apasta. Başta Remes'nin avlunda işledi. Участковый больницада хирург bulup, главный врач bulup. Ondan sonra küçüldüler Apasta хирургия medeni bulup işledi birinci yıl. Onlar küçüp gitti Astrakhan'a, hatının yağına indi. Şunda mene ömür boyu işledi хирург bulup, pensiya gitti. Hazır mene qaytıp gittiler Jamayl aldından bizge. Tılınbayga görüştük, köpten görüşkenimiz yok endi. Hatını тоже врач, terapevt. Marat abi pensiyada indi. Ol men ayttığı şulay deyip, bir koya barmısın, barasın мединститутка, никакой стоматолог, никакой санитарный врач, никакой педиатр, барасың лечебный факультетка, боласың хирург benim kebek. Onun sözünden çıkmadı benim. Soruyorum yaşayımsız cevap verildi. Yine avulda bizden 8 yıllık mektebi, anı bitirgenden soň men burada okudum. Vakit İbn isimindeki mektepte 9'unu 10'unu bitirdim anda. Şu yılını kirdim institutka. Yaşadık biz Mayakovski oramında. Jirak tögüleyinde. Tatar tiyatr şunda yedik. Bir tiyatrında kaldırmadık. Aylar Premyeraga jirdik. Ondan soň başka tiyatrlarga jirdik. Şunda Mayakovski'da benim ötken ömür 6 yıl şunda okup bitirip jiberdiler bizni elektrik направление boyunca Ulyansk'a jiberdiler. Şuşu больницаға işe ornaştım. 1 yıl işlegenden soň armiyaga aldılar. Служу ettim. Hizmet ettim denide. Прикарпатский
округта, ярты ел Львовта, андан соң Житомирский облыста, танковый полкта был врачом полка. Андан соң мында қайттық, жаңадан больница қайттық. Мында Ульяновск'a қайттым. И шул күннен бері 77 жылда армиядан қайттық. Шул күннен бері мында эшлейм. Андан соң 89-да менің бөлек мүдірі өліп кетті 59 yaşında. Сибатуллин Тиматулла Закирович, Россияның отказанған врачи, инфаркттан өліп кетті. Ол өлген шейін мені қойдылар бөлек мүдірі еттіріп. Шул бөлек мүдірі болып, мен мұнда 30 жыл ішледім. Мына енді өткен ел мүдірінен кеттім. Қазір ішлейм университетта 5-6 курсларға госпитальная хирургия деген предметні оқытам. Медицина университетінде. Медицина факультетінде. Мұнда университетте оқығанда. Университеттің медицина факультеті бар. Ол ашылды 1992 жылда ашылдылар факультет, медицинский факультетіне. Онда мен ішлейді мәзгіне, короче, 0,1 ставка, 0,2 ставки, короче, қазір енді полностью шында ішлейм. И қалдырдылар больницада. Шерик ставкаға ішлейді больницада. Онда өзімнің больнойларының салам енді, оларға операция жасайм. Онлары бек теге зор ауыр операцияларға ешілерге ярдәм етем. Мұнда бүтін врачлар, бүтін хирурглар менің оқушыларым. Міне, мен Раил білен сөйлескенде, жолда келгенде, Раил 4 кіне сөз айтты. Бұл хирург от Бога дейді, әйме? Һәм мұны мен енді күзетіп те там бейдейінді бұнда. Башқалар да көре, һәм әлі сөйлескенде, процедурныйдағы қыздардан илерді дейін көр. Сезіне аңды кіші жоқ мұнда бітәлдейлер әйме? Һәм сенатта міне врачничек барады іште, біздің теге әрмен достығызда. Мене ол врачничек барады, мене ол дейін, сенатта. Мене ол шушындай оңған болған табип болып үшін бұл нендейдір бір мақсат болуға тиіштірмейді. Нәсеке ол жоннан келер ме, нәсілденлік ме ол, бір тырышлық ме ол, үжетлік ме ол, мақсат шаңлық ме ол, міне сәбді аңлатыр язына шушындай. Ішіне қату деп таңлашылады енді. Ішкенді қышын көңілден берілгенліктір. Міне қай бір кіші келе кете, ішім өшедім, сағат болды, үші кетті, менің ішім бітті. Сіз мұнда қоман жүресіз, сіздің қарап тұрам, суббота, шимбе де жоқ, екшембе де жоқ, өзің дейттік шойды. Шимбе де жоқ, екшембе де сіз мұнда қаман. Жоқ, сіз бетінде келдеп мәжбүрелеп етуші жоқ, сіз мұнда шымды шамды. Сіздің жаратудандыр енді бұл профессияның. Бұлай болды бұл. Қазір айтамын. Мен абайның сөзінен шықмадым енді. Абайның сөзінен шықмадым, бардым, кірдім институтқа. Ondan соң оқи башладық енді. Меңа бек ұшады бұл. Мен башта айтқан едім, может быть, агроном болырмын деп, может быть, ол вақытта спорт білен шығырданға көре, лыжыда бек көрбадым. Менің екі двоюродный абайларым 39 жылға. Олар ikisi de sport мастерлары лыжы бойынша. Siz bilesiniz, Нафиков Сабиржановый был такой известный тренер, может быть. Разалин Бакиев тренировать тот Шалан, он Сабиржановый сборный составитель. Шул Сабиржановый біздің Тылымбайдан ол. Ол шундай спортқа берілген кіші енді. Әміне аның вақытында, аның еш вақытында шул 10 классы, 11 класс бітіргендеріні барысында жиыштырды ол Қазанда. 8 кіші барса мастер спорты болдылар. Рафаэль Рахимов, ол не бойынша, спортивный ходьба бойынша и марафон бойынша. Абзалшановтың күйеуі. Абзалшановтың күйеуі, Мәскеуде, короче, травыл. Әлфиепа бұны, бірісі Әлфиепа бітейді. Да. Әлфиепа, ол ағасы Әлфиепаның баласы болам екен ол. Наверное, де. Наверное, Әлфиепаның қызы бітейді. Но Рафаэловый 39 жылғындалар барса, 39-лар, 40-лар, короче. Вот. Сабиржановның оқушылары. Менің Рештовый, Закиржановый, Петя Захаров, біздің ауылының бір башында чувашылар, бір башында татарлар. Петя Захаров
Ну, ondan sonra firqa tabiini. Ну, вот алар шулай барысы да Qozonda qoldilar, endi Qozonda qoldi shu ishlarni. Ну, biz ishlab o'sdik endi. Ishlab o'sdik, butun narsani ishladik. Особенно Shigindir. Maktabdan qo'ytadirik, enimiz kim bir o'zi 1 gektar beralar endi, короче, biz bola chaqalar maktabdan qo'ytgach ketadirik. Qirg'a, qorong'i xatda ishlaydirik. Qo'ytgach ondan so'ng endi darslarni hozirlash kerak. Ну, ol vaqtda endi Turda yengeçliler yok, şöyle yok gitmiyor. No, bizde sıyır kutkardı indi. Sıyır, en iyi sıyır tuttu indi. Biz tuttuk indi bir gele, bize iken şu pişen cihaları. Ondan sonra kenaralar, min boğağa sat, жердем kenaralar saat 4'te en iyi uyatadır emini. Kenaralar 3 yıl boyu sattım süt. O vakitte sütün kilosu litre 25 tane. Şunu satarsın, tenki yarımga indi. İpinin BS 16 tane. Barıp Şirat'a basarsın, 6'da ipi magazin açıyorlar. İpi arasında çekersin Tılınbay'a indi. 5 kilometre почти buluş etsinlerdi. Ondan koyduğum parası indi mektepte. No, okul minibet okudum indi. Benim 8 klastan bitirdim. Gelip işleri anlasın. Mektepte vakıfında bitirdim. Тоже 2-4'lü var yemek yesin точно. Medalga bulmadı indi. No, тем не менее. Şulay. No, bana bir ışadı meditsina. Ondan sonra men eli tağın bit ne bulgaç, akşam olmagaç stipendiyaga yaşap olmagaç göre birinci kurstan uğraştım men psихбольницаga. Bu Qozonda bir zor psихбольница. Второй Başta Volkova'da mı? Neden? Yok, nide. İskradan çıktı. Nide, короче, krasi pozisiydi. Birinci, ikinci, üçüncü kursta şunda işledim. Mine bir fenomen var sizin avulda, Tulumbay'da. Tulumbay'da bulayda Ömer Tulumbay bilen bilgili avuluyla da Hasan Tufanlar koytup jirgen, yazıcılar koytup jirgen avuluyla bulayda tegeli edebi muhit bulup algan zamanında 30 yıllarda. Mine Ray bilen işraşkanda, Ray bas yaşkanda ulanı bir primeri olsa çok dostluk şeyde başlaydı. Mine bu xeyir olur, mine bu xeyir olur, mine bu xeyir olur, bu benim dost, bu benim xeyir olur, mine bu Qozonda bu xeyir olur. Mine sizin avul xeyir olurlar bilen anda. Bağımlılıkla bulsa gerek değil mi? Var indi Ahmetcanov Erik var, no, o Panikli'de işliyor. Ondan sonra Erik ni var, kızaytem. Kamalov, arkadaşlar, onun alar birge üstler var. Meselede. O arkadaşlar indi. Вот. No, şu Siz yahatlı bari mi mine şu abinin yahatlı şerp gidiyorsa şu şey xeyir olur, biraz tabip hünerin alır televizyon. Şu abinin başlandı mı kendine diyeyim? Şundan başlanandır indi de. Şundan başlanandır indi de. Başka kirurglar yok. Bir ne başka yok. Şu Marat abi. Mine bitinde bir nigine şuraya doğru gelip etmeyler diyor. Mine sizin hünerin yaradası değil mi? Kişiler benim noktada yükseltelerimiz fan diltigi fidakar lese işlisiz profesiyegizde. Lakin eğer de sizin tıl bir normali olsa, anda geldiği ide anda normali olsa, ima problemler olsa, bu var bir ne kadar gene olsan da o birip durur köngülge, yürekke, tege var bir şık trabidin. Mina kalsa sizin mine bu tıl da elbettirdi şanlara gerek. Azrak söyle balağız değil mi? Klara ile biz tanıştık neydi? Tavarışki'de. Benim opa Medine yapar, короче, onlar okudular bir kursta. Tavarışki'de общежитие var, Tavarışki 4. Şunda okudular birge, arşiv yatırdılar. Men opa yanında barıp izleydim, şunda tanıştık Klara bilen. No, biz aramda bir yılga. Ol indi institutda bitirdi, onlar 5 yıl okuyorlar. Biz 6 yıl okuyor. Ol 7 yaşından kirgen okurga, emin 8 yaşından kirgen okur. Şu an göre ol 4 institutda bitirgen men 4 kurs bitirdim. Ol institutda bitirdi. Qaytып gitti seferge. Ol kimya fakta okudu. Seferde okutuşu bulup işledi. Kimya okuttu, rus dili okuttu, по-моему. Men indi institut bitirgeç, biz aramda şulay seyreştik indi. Men institutni bitirem, onlar ilenişemiz deyip. Şulay 2 yıl biz aramda жердек indi. Diktatör şulay bir-birimizge xatlar yazışıp, men anda qaytып da yerdim. Nege
Aktanışka. Benim kursuma ayırasın. Sen gel samolyot bilen короче. Eyvallah sen de. Limar bizni karşıladı, Limar bizni zatadı, короче. Abinin dostu olayım. Bik heybet kişi. Kılarların тоже her vakit urun bulmasa oturdu biberedi. Ну, şulay toru kildi koysa bir vakitine. Ağıydın taşıған vakitinde koytırığa toru kildi. Taşıp gitti de, ondan sonra neden Özakül'den biz gittik, kime bilen Nizik Sınyalan'da onun karşısında oğul var, Başkiri'den. Neftikamski'ye Yok, Neftikamski'ye tabi neyi? Nizik'te oğul var, karşı 7-8 bin kilometre taşıған yer. Gitken de şulay zatıp katıldılar bizde. Ondan sonra institutun bitirgenden sonra, diplomalarından sonra Klar bile ileniştik. Bunda Ulyansk'a geldik. Ул Urnaş'ta kişki mektepke, химия оқытырға. Мен мұнда ішлей башладым енді. Ondan sonra bir yıl işlegenden sonra meni aldılar armiyaga. Lvov'da почти 4 ay okugan kendisini soru etkenden sonra Klara kaldı avulda, Tılınbay'da ağırlığı. Ana alıp geldim şimdi nige Lvov'ga. Ondan gittik Житомирға. И şu kelgenden soң bir haftadan soң bala taptı endi. Bizning Albert'da da 75 yılda. Şunda 2 yıl служить ettik. Big heybet oldu o vaqtda отношениялар yaxşı şu xatliler bilen, Ukraynalar bilen. Sezmedik biz andan indi de bulsa короче bizge noşor qarashni. Ondan soň 2 yıldan soň endi yangadan çıkışın больницага qo'ydim. Ну, Klar har vaqtda meni yerden tutturdu. Bir vaqtda bir sürekli olmadı. Biz kine televizinde o vaqtda işleydik. Короче, kindez işleybiz. Tümlerden soň ili nide aşığı yerden köşede turgan nide maşinada işledik. Imanda da işledik. Короче, bir vaqtda bir sürekli işlegen ayıp şu. Her vaqtda ide pıhtar buldu, şista buldu. Aşırıga pişken. Ondan soň biz bitinde 4 yıl sayın bizge okurga kerek. Yine köterip bargada. Bir yıl bir mertebe Moskov'da okudum 3 ay yarım. Ondan soň okudum Leningrad'da 3 ay yarım. Ondan soň Kiev'de okudum 3 ay yarım. Короче, ул ikinci balanı tapqaçta gittim okurga. İkinci balanı tapqandan keyin короче 4 gün ay kaldı. Bir özü şunun xatlı ul disiplinirli kişi, bir özü ul sikirip tura, buralar şatılgan, buralar işletilgen, şista, pişken, короче, в общем, şundi bana повезло, ipteşim bilen, şunun xatlı eybet kişi. Ondan sonra babaylar bilen, eviler bilen de benim отношение bir eybet iyi. Evi de biktim ziyaretleri, babay da, короче, min de üzümde alır aşılay, aktanışa koydu biridirik. Halden kelgençe buluşadır, utunlar hazırlayıp, pişenler hazırlayıp, şunun xatlı kümürlü vaxtları iyi. Mana şulay haber ötüp gitti. Malay sizden o senden ko'rib menda uni sekretariga Сразу aytdi, короче, mektepten 5-chi klasslarda men vrach bo'laman deb. No, şulay mektepten bitirdi de endi. Сразу o'qira ketdim da медицинский fakultetga. Onu bitirdi de ketdi. Men de Иванович'та o'qishim kelib Qozonda. Что профессор Иванович был такой невролог известный. И sen miken yok miken хорошо. Анда интернатураға оқыра кірді. Аны жақсы етіп тамамлады да нәрсені мен невролог болуым үшін көтеріп, шүкіш көтеріп де хочу быть нейрохирургом дейді. Ординатураға кірді. Қозанда ординатура білді. 2 жыл оқыды ординатурадан. Ondan sonra енді сразу аны қалдырдылар РКБ-да. 2001 yıldan beri arkada işley. Düdin'e o vaxtda onun заведующий Lev Petrovich. Sarımsakov bir operatsiya жасады башка туры bir bizning bir туган тишек малайга. Sarımsakov kirenin patoloji neyroxirurg. Kibet жасаған Ну Düdin'in yanında короче. Ondan sonra bizning Albert sport bilan заниматься etdi. Onun neşten berildi. Boks bilen. 6. kursunu bitirgende Şoğlu'da ne buldu? Россия birinchiligi Dinamo bo'yicha. Shunda kumush medal oldi и мастером спорта стал по боксу.
Onu kaldıramakçı buldular indi. Короче, давай спортом занимайся, у тебя все получается dediler indi. Onlar Kozan'a kuş geçti, тренерлар келді anaga, давай, Альберт, тебе еще только 23 года. Он говорит, нет, я свою норму выполнил, мастером спорта стал, буду заниматься хирургией. Neydi хирургией? Ondan sonra indi birinci yıldan sonra kandidatlık защищать etti. Кандидат медицинских наук стал. У меня 12 yıl tam назад. Hazır işleyim de şu neydi? İnstitüt neyrohirurji и travmatoloji RKB. İki balası var. Onuklar var. Kerim da iki balası var. Kerim bilen Eshet birisine 15 yaş, birisine 12 yaş. Gittiler ya da. Yalan manatsa. Mene siz ettiğiniz boya min şunda dua okuyayım dedi. Şu duanın kavatlar şurada operasyon aldığından. Da operasyon aldığından. Min küptenim de mina şöyle etkinler ya bir de etkinliğim de. Ondan sonra kıları da şöyle bana edip cibereydi. Bir ağır bulsa eğer de koysa vakit tabi tenne şakır balalarında ağır rakıydı. Unutma sinti durağını deyip. Hasbunallah ve ni'mel vekil deyip eğitemin operasyon başlar aldığından. Küpten indi o. Hasbunallah ve ni'mel vekil. No, varsa onun çıksın. Perivod şulayın. Min özümden mine şunda Bismillahirrahmanirrahim demeyin de. Buraya şu nigle başlayıp versin Allah versin.